namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I continue of course. I get the iTunes, of course, between Osingo Mr. Post na Dr Joe Shirimani. Yeah, so as you can see, kwa the 3rd December, nkari 1748. On 12 year combo, of course, nta cheka kufamba ya nukusala in very ntirho wa mina oloye. Ni timene ntirho wa hina lo so very. No, alhamdulillah, ulifika ni zoom la alifona kumoga timhaka se tijikini again tijikini as you can see kwalano on zoom kambe. Okay, as you can see if kumoga Osingoveledi nozola dileka number 2 again digonye kambe. As you can see digonye kambe Dr Joe Shirimani ka number 3 mayikomela makale. So guys, to be honest, I know overall Osingoveledi kuba nozoleni I got the streams adire kwa nozoleni mina ngazini expect ukuba ngachicha position na dona hi ndlela leyi koko va ngo vele ku agweni va ku I timhaka to a yi phohlini and stuff like that mara ni sweswi guys yi nghenile so swi loko loko se yi nghena la online la vanhu va fika va kha va yi phusha swinene no ni nga tivi ku vanhu vo fana vo Hlavu so va nga va na influence na because ani masho ko va kha rana a huge page and stuff like that na ene fika hi vona fika a poster as you can see la ka fatsela ku se hi kongoma kaya ya vona va lo hi risimu ra Christmas a posting la hi around 1507 ku endla the previous video aka kombisa ku hayi swa va ri ka number 2 se va drop we kambe so guys nyimpile kahle vo Hlavu ngumo relax ri tshikeni vo Master T ya update because wa hetela I stress because loko se wa post sweswi position hi cincini because after 2 hours as you can see Osingove ditlhele kambe so ni nga vula tano ku congratulations to Osingove na lava nga ku streaming as swi ni da hala ni album ya Osingove yi le ku tirheni swinene ni ya Dr Joe Shirimani yi le ku tirheni swinene mara swi kahle admin ta ku Mr Post hayi a hi nga swi expectanga dinga ndla so ka streams. Let's just be honest, mina ni nga swi expectanga no dikaka isa Dr Joe Shirimani hi ndlela leyi hey guys, hi mo subscriber hi ta hi kha hi update vele hi leswo.